Ila isa senyari kadoi niro milet mangakala yomba lile ko milet mangama ba ire yuke ate ira atike lang ko chenye suroninda senyari de yonyeba atung lile ta ira na ze yokanungde kundan mena mayo kancheba lile danye ina kyunona yuze kara isade changdanyare anyomba timoti akhiya mayam yongkadulana manga isade tsarangba yukai yornaliro isa bannaza naralaskinla lede kichi lilego longtire o hazada tsarangba no moajam iakam kode ina iakam labirorana iakam ita OBS la 1980 la now 1983 la graduate sajo OBS la atsabam ade 1983 la January 10 kadula wanang thangthar la I pastor Jun sajo 1982 la December la thamgon January 3 kadula thangbejigon da hatsabe kala cha iracha duna shimakona na ro commission cha duna male hatsana ira 3 throza Sunday sajo 83 January 3 throza Sunday sajo 3 kela jinge 3 throla cha I commission cha parinyo o hatsatine tikeba shakana kan yarepa mayoba thangtherla I pastor sarore zera ba jang kadang aning se jere icha tua cha malinge kan yarepa mayala shenyela abi muigulang wana muigula zala kan zdoy chono zdoy kyona mui kyona yebgo ba male azego zera ba janing se teacher amala jere anyula asi suroro sanyadi kadoliro nerde akichiba kaduza awaro tumamate danye konghin yereba mayoba digi roba shonu chisa chi chenyela digi joy ate thre thengela tabyale ferding chiba yere tabe sing dadalot kadijare azazuna ate tizala tigena rode ila surodi nerakadoliro anyuba timodi maya kadula na mga dashila isade serangba yuna tuyolo nerabam na hazaza nyamung muku chire sachona hatsaba ani chebala sanyar sa sonyare o zerangba dige sonyare o zerangba dige ba iza loba nyacha matse sonyare ni zara dona asi surodio khang zuzara kadano kuki kadano ba adung bi lam thingne aza yuje alimila za ta bekha kadu awade Bing la muchiro, bing manager kaduna. Na pasarang ho I pasare. Tukule mungba pasar saroche ite. Isa zapat lalenu kalam tingo, daina bideyo ko, zerang bani. Alimila zerang bani, nizar kan chija lang baba joli le. Inasan na de dueban na bing la muchiro ba ayomata. Azaro I zerang bani da, yuzi sade. Agoyo. Suzario Taylor Kuki Kadabano idea da yuju. Do not go on by passer saroja. Rangchona, as in surety, a Taza Rumile. Anyola, a sound line you take to Yonya Baza.
Don't deal. Isa Kode Shizerena. Don't de Passersa. Don't Makang little Passersa. Makang Isa. Ashulang Shizeresa Adela. Odoa Banga. Isa Yizara Salikan Leno. Nera Banga. Odola Vade. Mazamagina. Awana Tas in the Yore. No Sanya Rakaduno. Isanya Rakaduno. Odola. Ode no Mataron Rena. Mazamagina. Mataron Sonyere. You carry in Yuchi Lile. Azego Nera Bamna. Hila Rora Sanukole, Marora Sanukole. Robamra Sanum, Maror Sanukole. Tadelo Hodola Bamla Jaisa. Sandamra Tuzar Lilego. Mazamagina. Hatsa Passer Mao. Ua. Jose Ina. Kyoda Dunglire. Azego Ina Kadayon. Dadula Lingona. Kyoda Dunglire. Ina Kadala Lingombayo. Mazamagina. Ige Sonyere. O Zerang by Yuno Choroi. Shanga Matsala Nara Chenye. Ige no Jego. Avarela de la Tamrabai. Changarabai. Da Nara Shanga Matsa Kadula. Alimi UK to Kenyaba. Limi UK to Ninyaba. Ama Shang Kadula. Isa Sanya Nunza Jego. Nara Bana. Maza Medina. Sanya Sonyere. O Zerang by Yusiaza Donongla. Ai Gagamba. Zerang by Yuzato Sonyere. Ayochoniba. Sanya Resa Sonyere. Arang Choliba. Sanya Resa Sonyere. Chungchala, Rangchoba, Sanya Sasonyere, Go Mati, Magiba Maya, Yung Yereba Mangalana, Kenyamba Kadula, Nako Itza, Long Long Cheba, Ulira Atza, Go Yocheba, Sanya Kadu Sakana, Kadoi Amawanong Gona, Yuze Kadu Zurjere, Nereyola Chenye Awarona, Zi Sobanida. Nara Bande Kadang Kanyare Isa USBLA official de Allah Kanyare na ko Avana Yuja Kika Zalana Nerde Chomichi Zerang Bana Aurora Bang Muaso. Ika Kika Kona Ina at the Yoba at the Yo Yunala Mazenong Ta Joliba Bible. Aku tiba Peter akhi mangala ne da kire ibusa azira khadu chachona nare yola litro azibarati te chachre I Krista chongcha cho yuzi ko mishanong liba ahe chila za isa chano tungrang bana nare khang jaba sandi za kinnama ta long pisina khagam nyanong ina nare te chachre angang ningdau duma ta yuje ba tigenong Along Pina, Nara Wuchin, Napoki, Yopo Para, Michaza, Akoti Danta, Domuchi, Da Amalong Teza, Adaza, Gang, Abadong Bayu, Arang, Che, Chera, Abina, La, Mawajang. Tikira, Akang Kadu, Kolang Ping Mate Chade, Angi Chera, Lingdang, Kadang, Aza, E Kadubi. Litro Sada Ningdang, Yola Degon Kadu, Napa Minister Pa Kulang Macho, Minister Kasio Ide. Akola Ira Aro Apirom Laza Mazatwede, Tongkubangko. Hidade Aromate Dara Litola Sa Kodu, Ya BYE President Samuchiko, Aputa Litola Sedike ko, Apu Anger Telangi Sapamle, Parasapamle. Dito lang batila aya asumo ba rong aya nara aku sanga yang sude aya hida sanga ko khura khaku je jo dike cho ta hadanya nyala dikon bana cho api charo kong ichena de ya api charo ra anya thela nge tana achoda mi ma choda ichete za ite za akole anya aku byo za to ko namo choda ko achoda mi ma choda bache ji be ko dike ra akang khadu Yo chomajang, abu apekya ta chomaja cho ayonu mako, api salang shulang na roraza malang jaraba ma. Ta makhi machoba, sada de la aya, ako aning se jaba, masada de tala malira ro ikang beba, isa dikira hajada rore ko, ako ade dikira na yo choroi, I apam na yorata longchim la kang thange,
ako dimapurla kang magibat thro tang sangreba khadu anya diki rolego ako ina acha arra la cho chuba ko yung ta thim ko abadong ba Jesu Krista diki ba hiza khadang akanyang nong ko amwano ta kholang thing mathe chadela limina makhi machoba limina se chiba ahora pastor khadude amapa zaba khanglang aya pastor ba nasa ya Israel rati Egypt lana kanal limilang bapa yukhe mali choi lang na tu na chosi tu linung bao ako yo choi de yu cho pam ya Egypt lana kanal limi cho chicho hajadu thacho thanung ma arzo ina yonya ba za isa tikera rati nara shang asila mata yo patira chirabai ila riveran atase ija hariri adela nya zatulang apuna yo choroi nara I kanyang nara chirabai ta nara la shang asi adela hi atikere kamatyo isa yola kharala chenge hila roba abadong ba Jesu Krista nila adela hidamu chinong baralimi hita yunabi adong kalapyano araza munguchi mala yo papa abadong ba Jesu Krista jingde akongo tikena hila ati Bible la yo chokyo adela ashibara kadukang ko adela nya zatule ta nara asishang asuro langra haku checho abadong ba Jesu Krista ningla yusirati nyappa se nama makang isa the good director athongura khadudu mathano ta muchize na muchikang na practical la ija akho sakhona nolam maza chanong ina khatang kanyang ba khadutha ate ira associate pastor Reverend Dr. Alam abi muchila za duba khanglang abi sangam dilala na thima polang charo rabai bot par huni par pho dio par ira choba dela abi akhoro pambali rabai lang shunge so khada nge lango khadu meeting lichoma pala ina tike ba lichoba the number 1 ako nala anyau tu za ningli bala aratono achata achona ko abine ide hajda yo lele isa na dike ba litro the number 1 thaba khanga nola maza kho amapukula te ija ako mata yo pamba du zana yusirati na kanyang na ija thingna imo ko yonge chenge ni cho kyo yusirati na isa cha thingge ko nolam chole ko yusirati na isa cha thingge ko thare nolam chole ko amala ija banya tumalam po potpar huni baroi khadenang chitelang ba ko tu samale arung namba male chacha na bapa Bible khadu bi bo tham mama na ahora na la para arab pastor di yo choya de na chinge sa pastor ba hi jingshin nyamra chile adaza arung nam chomale Bible ki ko ya nyamna choba jingshin nyamra chile ida yorele hate kyo mathanong da tang khi tang nang shangde pishu cho abudong ba na thongu chola nola mazai khanong makapai ko dike ba hitsa khadang ata tange nizarana nyap mase nong ko ako nizarana bakhi ma chonong ko irana tappa irana rokupo irana hida chabo I dimapur tangla uchi ya bekha atike lang tikon khadu dimapur area la dipa tikon khadu na iyang phone sa ko ai pastor ba nade lang khadu yong yare atu yong ha de nara pastor hi irana ya ira lula sheshe so nong ti choba marado bebe ira yo chomani ro ira lula sheshe so nong robo lula mongbo kushi bisara thala mongnong hila ira nala makanyang ko aba yo choza ina apude ga yo choi ai ikon ba ima nara pastor ba za apuna ronong ko application cha ba ro choa o nara na zio chode a inite ya ira na yang chi ba choi ako yo choza kan due ba sheshe nong ro choi sheshe so re ha je ko ira yu ning ira yo chodu ning ako yo ro opa ija khadu bi hadala ala lingda ni che ko ya homara ya masima kyang chona kamatyo apilam ba za pastor ba za na sa isa ya kyo pastor ba za na sa khadu bi na apulam chola tu no de cho thanung ma ako tikon por yumani ba thanung ma tange parana sheshe ra khadu kyo mathing so nong shulam ha ku che cho Bible la yo cho kyo na abudong ba dikera chingang ningdang duma ku chingunong ko cho chiningdang duma ta hi isan ne hi imono ko kha ku che cho isan na nolam khathang la ngamong khadu ije shi di ba ngamong khadu ija aja shang kyo ti de aya bekha chi cho na mala mati so ye nong ko macha se zanung tha isa san yarati
Changi Rora Tang, Marora Tang, Kaku, Chacho, Adezi na Digina, Alimi Abam Jing Chopa, Ichopanya Agamba Jing Chokang, Alimila Pamaling Hata Tiraleko, Hazego, Kaku Chacho Dige, Perlini Kadula, Roko Isana, Nichono Katuta, Ko Changdanya Bakatuta, Agang Ayong Abatomba Jisu Krista Digepa, Ichopanya Ichobuki, Abamna Krista Shiraba, Agang Buki Kadutang, Ako Abatomba Jing de Yujela Agongo, Isa Lang Narana, Ada japa perlimila ro apre yuna isa chachitanong thinyutanong ngupa hija inimdang khadang khanyang re abadong ba Jisu Krista ningla adisi isa pamna ala kha pujacho atong chona dikinong are khadam mathago dimishang jana iroi ta se made ba parna nyam se ba atong linong ko parna choja ba atong linong ko tangi dike ba hija isa no konong khadulile akhia matheli ro Ako amamatera, hiri apam yorada pa, apatong baro qualification kadu, na shiki shopa, dang hidang nang na dikira, pastor kadu sasong niya lina. Na kadoy akiyamati azalinge, kadoy experience azalinge, na shiki show, apatong bacha na, tase, lang na ba, ako namdong chingko, nung lamakyakang, adila limina, isa matonong beka chibe ko, dulo limita zayat kang beko, ate ko isa, pam na shiki show tike, apatong ba Jisu Krista nila nung lamazay kang na ako, beka hi, kya kyo na changdare, zongrang ba na, isa, pam ala, bawajang. Activity pembaca pastor ya silai, bisa United Santam Baptist Liturgy Ashimokuna. Him only female pastor as at the present is a USBLA Liturgy. Ile jaiku pastor, how do you feel as a sole female pastor in USBLA? Kata nama. Pastor conference trip in Nairobi and ikan alam pemahaman ko, but then abang dalam respect sana, treat sana, first opportunity jana, like starting from the little things, like semua yung balatanya, pagcila tanya sana, kadang cium jana, ada fear sana, lupa hasil lupa kamera, like your expectation ada loan sabo. More than what I expected. Kadang sana ada treat sana, roya bahasa kumpulan, like isa sometimes maybe maturity sana sada kimberly uplift sama, my kimberly function jaba, asala kadang sana orang kaya yang ada sada estimate saya through this trip. Okay, thank you. Cakaplah masalah. Hali isa santam lara tite. Saya lang na first as a female pastor in USBLA. Atsakanla santam lara tite nana tu convey sangero. To be a pastor, obviously, if the opportunity you would alam kapalan ko, then isa ada singwang ba dikana, kan singwang ba nitro kana isa na ako ko untuk semai as a free liberation di las ilang lagi. So based on that, as a baca jike mo kana. Iba ministry dikejo ba dili ko asda sima bacha cheke mo kana sima bacha kane mo kana ada kade wonne sala api atroba ku na hajar da ko che mo ba dili ase ko alam ko ba alam really no da me sala ada in our context is our context that obviously naga context that patriarchal society could be chobai in the past but then ati that understanding is kadang pa ka dili ko Kinguru sangya kada changya sana kada chumija na kada kada respect sana kada lipa and then understanding is mali chite ko je ko no da alam pang sana be singwang barriers api the trauma ko simala na sa Ali, on behalf of all the pastors, katwita tsingtingya baca, natsa the present pastor muchimuchiya. And normally this sakoyula sa litro abalong yang tong makanga town litro la pastor makona Center Baptist Church la na the pastor muchiya ba. Asala sa ESD le makanga USBLA yo departmental secretaries di le. Atso hita libayo matam khatula na pastor muchiya sa nanitang kara merit
acha kar makale demerit kar ita remalyo. Firstly, challenges is obviously the condom. Aquí Amatera Amati on the delay, and then this mutual prominent leaders on the over Northern care by already single by the Chandan Europe. So your challenges got to face some obviously preaching has a last. So kadang deep research some tari or has a been done like iganda alam papa sa dire but then your jerky dancing on the salam more the Troya day and then in addition to that merit advantage kaduli baza has a the condi sa sanga sada has use plus staff the ze kan da lile e kan da odisi la lectures the ze kan da lile so pastoral ministry la yabo kan da rorati sa atom lile kan da ministerial experiences is atom lile so ariola da muchile inintang especially isa sangdam yula sa kadang azikia ba as a lambong dila lam la da in the mabang la aracha ko la da lambong anang ba amo ba hasong kin amalau pa so that is the greatest blessing in intang la kadang kichi pa sa sangkatuni. Okay. Kali asa chala kena any good thing about young lady. Nana tuyon in a very brief to na lang ka to young lady tang asa yung rin na nana tuyon sa. Okay, young lady it's very calm tsaka kadulile so like meditate sa mga my example the progression it is kadang advantage asa kadulile because we need kadang calm mind ka to sa singang bayu kalab na da singang bayu chuma ba na kalab mo ba kadang calm mind sa so it provides a very peaceful nature so asa la kadang sa meditate sana da prepare sa ba da lo amatsa lang na makuna lang ka tu yang lini tang amatsa yung na tuyon not actually amatsa but the challenges yang lini tang tu na challenges kare tu na la tuyon along with the calmness it can contradict some of the goal but then nine pa sa kadang dire so sometimes kadang isolate sa din isayo mind sa kami bilang depressed saturate sa kami as kamare patel like along the way that is pondo janta that is uplift sa that okay yeah that's very positive thoughts na asa kan la cheng irmi na ni ta ka lam thu cher ba ta ni asa pastor di apa ni la na te kanyam pa ka tu sa na ni pa challenges ke ko chegelam pastor di authority amasi sa le ni sa na ru pa ser ni ta sa ka mo anu sa ko tuno ka tu tu mu chi la nge sa king guru ma sa ka la ching ma sa ra ba sa o ma ro ba sa bize ba sa ching ka tu kam bi ra ba na inda ni tang lang ka challenges ita li jo amal cho atla na ya mu su ko ila ru pa kan na ila ru pa na ka ta feel sa both question okay so far ako de hiyo ya le everyone like our dear abang kanang zan drinks han ya le so kadang especially like restroom with additional service and like they will guide me and that's northern care ya so in every way possible kaya na da masazo continue offer sana da already kadang ada ashir tanya sana kadang ciri na hingura amagin sana continue sacrifice sana from so much that through all that like kadang enjoy sana royalty so I'm so blessed. Okay, so as a USBPU family we just look forward even the days to come na your participation makang na isa USBLA sa lingi net history you create the history first ever female pastor in USBLA so congratulations once again aronong la sa hodi tira uchi charonong la tatra tarin pastor di yula sa kanyang na involved sang nang kon apam running la na sa nyam kecher thank you and clap thank you okay KTBL senior pastor Chopung ke lile ya kanyang ko isa on behalf of USBPU kanyang pa katutsa isa KTBL la sa associate pastor ki majalile
ko api kipo manga ko chingilang aja isa conference la manga ting na masu sapo na yo leadership la noro pani ta sa kanyang ko litro te sa ka tang kanyare majority te sa ka tang kanyare ya yo introduction part la aja yo che khato ye ta yo chere ila khat isa te challenges lipa yo portion khato ita na te ching ting chegela prayer home me kadesa litro hi pai cha kibri town la khata nama la adisa dimapur area la chana khabila khata challenges sa ba mi chare tuno kana prayer home kharla cha devotional service kharpa crusade kharpa revival kharpa seminar kharpa acha khala ai kya ye amalang ye litro chana litro kani prayer home na prayer home ma acha khala prayer home la chala isa ne ngi che ba ti za chala deacon board dinu samale devotional khanu samacha makhala membership khanu samacha litro la penu thechonu cha samacha sadi yuzi chanu samacha cho acha khala chala challenges kar le ra tangi matam khara la la devotional service te mini kare ida challenges ba cha alang papa parachale machale paisa na judge sara pa makona challenges pa cha the prayer home ni ka cha hachar oili le ta ya te apalang sa khara la li le ta ki pre town na cha litro na chang prayer home pa cha khang chu pa de la cha ministry pa cha liya pa hache ko prayer home hacha na khang chu li pa hacha khu na present at in your leadership litro ni ta cha tutur la atro pa cha ngu 그냥 뭐 이바 찾아자 지출이랑 그 보신 야다 그다음 아자 야다 증팅하네 이거 게티벨 포키 프레홈 카운트농 야다 런충나 된게 아주 제널 세디 율람달라 이고 아주고 하자다 가당 런충다고 아주고 아빠물에 이바이즈 리노자 치다네 ko mali khautuba ajaba janu tangi under category kene ya khadam na khautuno jaya da kadam apundi 2019 na 20 august la khautugo ko aja ade associate pastor ti down as a full time staff church board mayudi apam ya da truda na ade da chi kadam chana azala pray home na staff ti chaplain ku chi na ba staff di yobale ko haza ya da adiza kada ya da truda na thaze jeda na ya da apunun na royale ko hazala kadu ya da anje da truda ya choba ko pacha ya da atigelang ire chu using balabo pacha ashibro malino pacha ya da trelong haza ya da chibro malino da tu little 야다 수유는 거는 또 하츠복이 그 야다 문 뭐 아디 디자인 하자라도 야다 무치나 로열 고 하자나 야다 잡린 부치나 뭐 야다 스타트나 다 당이사 섬저버티 도마 당이 인타이어 야다 디스트릭라 막하나 야다 아빠랑서 야다 유튜버스 로는 아주 야다 상너르디 막하나 파밀리 남바가 이르디 아빠 야다 투다나 어공우나 로열줘봐 리초 타세저라 야다 타세저 바자 야다 예 게디빌 프레어 홈에서 한테 리레바 야다 유지 간다 예자 자리 오케이 그 아키까랑나 그뒤다 마테냐 바자 KTBL 포키 프레어 홈 리파구나 리토닝다 아팅초 아히히다 베네핏 살리 바자 투투르 사죠 이제 그던게 키까랑 리토는 24/7 마유티 tsada 아자 카타몬 사야다 먹고 지리 아니 아자 프레홈 리조구나 아들의 파마니 꾸티요 차노콜레 나비요 차노콜레 아말랑요 차답차노콜레 상나르티에다 오 야다 파마니 랑트레야다 뚜두르리로 사테스 마요보바 아자 프레홈 노조레 또 아자 야다 파스팅 조나 아자 야다 리토 mamatiba matsatsiba ashibalomoloba trenolomachaba yada youtube dir
macam pembiara hasil lalu kemudian abeli sebab itu mula asyibalong terenong lain cula yang terjadi coba litro ada yang sebelum dia coba hasil itu terjadi. Apa litro tite prayer home ni pa cale nampa encourage thara air de pishu no kole nerlamba pishu pa yura o nan nayo advice apa litro tite tuyo nyaro prayer home ni Kenyangku isa asyibalong ki litro di betul liro alam saya sanya roti dari long sabzino bazar kadang atong de kadang saja na azai ada unary prayer home je presenter hiri je ada kantor bazar kadang atong de lile sata de tangi malin kantor ba azam masa sonire dah hina kadu amazon ginong ada alam ginong alam ginong ko angji ginong kadu je litro na madhe na litro na azro ada nolong jona kantor bazar isa angkamu litro ni dah ada acing joza hazala ada amalang ni ko hazapuna krista ala ada ningi chinong saya ada sorry. Okay, thank you. Asitashi ko sanu nayo input ni ta kanyang ko. Kanyang ko nacha zepa puna tali aparti ni ta sa encouragement. Asa pada tu kada yuro ko la. Ya for toksa wakang la family suro zang ta kerli yesa. Oh, daya sacrifice ako na. Isa USBLA conference Bangkok la ya goba ni ya ta apa running la ne ana jete kadang kenyare na proses ka yongir bai na cha ima pastor trilo na yo feeling kata Bangkok karoshi ba kenyare sa I chumcha pamai mang thing ko tanye serong bar amai ko na mo chiso ko Niro chide atsami ya na shikang na kanyang nar yola zishu zero markang sa ning se chere ko nar de sada kadam kanyang ko ya sa kadya moro chepa charity de nana tuyo yo msingero ko kanyang re mai sin ni ba charity de yo ni ba sa I chungcha se pamaling na tung changna na chingding yesa serang bar amai na control la kanyang se ba ko ade ba lu kanyang na libo kar litrona si sensation sa jabo marwan yet ba kan karatsa litrona machichi ba ma karatsa balu na mayo marwan yet chi ba kar lipo ta hasaring dang kadang akosha tugala chau kanga imung bala Hiri zaman robot hingga maku cino, sa isa amunong sabur robot isa ni nak kau kanya. Asal ko imung bapa la marol dirati ke hiroi amunong lang macang na ko na macang sunung ba. Dah saci yo, dah yo ni. Ada ko cengga kata la na roci pa na ningtang ang ichopa makang lam ni. Ada senyum ko to nya pamung dile tanya na tui pa balong no atong cengko ya. Ina adungsi kebaza balong ko yang bangki la musamada ba hiru kanang za kadung suba itsa isa yang la sabab musu nyer ba kang anyula ades yang sa yang amung wala bamung ba ni zara tung ni mur hoy ni zara tung ni sayu ya ko da chu ru kadang roti ina samato ko adela Arun la in khazba za chawba la na den mathe bir ze in me birthday da sing na ada kan style ya kanyang za tse okay kanyang ko tsakang la kali pastor bendang desa kita kare sing nu api fala ai ka mo kumuru di ba ti sa pun di le tangi dimapur la ye masuti Pero pa Bangkok sila anak saya sebeli mir bay. Tapi senci sebeli jego. Aja serang bagian di sejarah bay aja sakungnya mungkin tu. Pasal nanti ati tizana. Ya yo choroi ni mungkin tu ni desa pemung dile. Ati tizana. Na yo feeling baca kedaro keroci pa. Penyore ya bisa Mr. President ko abang dikira-kira iba saja ketuk jadi. Sebenarnya kami sejauh ini kita berada di Unit Agak bisa secara kami masih yogo, sebab Bangkok itu akan lah, oh, desa tapi cuma lah memutul, dan ye
因为生涯的这细节啦，查个母肉吧，真正把有不同的查个，在一下呀，肉切吧，很样的，这个今年以来肉吧子，那生涯的地里头，那经常我们安可呢，因为呢这啦热呢，你在一下有啦，就让我们来负责呢，有这个地的，一般我们玩弄的特气呢，ada agaknya no apa lemche dan cumci. Okay, kang continuation question bazar maroi de na lambai roba khangla cha khata sa khwa pa pa de Robo khangla cha maroi de cha na maroi de ta chuma maroi de la robo ta ko. Robo khangla cha da kha sa na ada bongpi amla cha. Okay, kang na karopa ati tizala chenya isa session ange ko ase kang la CCT official ti na no ba this video Thailand la kata Christianity ti ke jo ase ri mu ya le ka ati tizala na ne ni cho ba chenge tiza balung po yang long na thali tu cho mu chinge Chenge isa de ke ba Reverend Dr. Bunratna Bunratna Yoko asa ba sa ada kata ni aja Yoko asa ni ka da choma chin ba lang ti ya le ka isa ada yo history tu ka mo so ko asa ri sa ni sa da ada choma chin ba lang ti ya. Okay, thank you. Macam kita kami Reverend Wachupimu, Kohima Associate Pastor. Maroi ti acha te matok cho yuchi ko. Ta karo Bangkok chite cha na cha vlogger roi de video kyara share ka. Landing cha de cha. Akulang thap chi pai ro chite the situation cha mali pi ra pai kada chon ne. Ya. Kuti lang mo di kanya le. Apula sada dong. Ya, kira wah, tadi kecil bomba dia. Hanya ada je lah, dia baru cerita. Apa kata limi apa kata ni, ko guru bah, jadi lembut ni se. Church bah sama, main na, ada church bah sama, isa bah, terlalu melibah. Tapi tak betul, mungkin mungkin betul na, je bah sama terai bah se, macam. Ya, robot kerana tu, macam bah. Ada lain na, ati choyo last game tu lah, bonong dia. Malung te ko. Last game abar bonong dah. Okay. Ka nanti ka tu yung ba cha. Ada le jo majority awan cha ting ko ayu chi chu na tat. Cha ting pa tu ma na nang ba yung ba ma. Okay. Ya, sarang ba ka ni si kere. Yu churoi nara azikanti zepa kuna dis apam rani ta amwanu sar pa cha adi sa apam cha surno tu sare nang irni ta ni lumeng ge pa sa ka tu sam ta nara cha eta azikanti zepa ya surno ti maya na ta rupa cha ya isa USBLA ni nara apam de sa ta kanyang kuna ba yu ni ra pa kan chengi pa hi chi zei pa cha ya lam tin ti ira kabili cha pangge thapta yu chi pai sap sa ya akulang chamina atung pita bali ro li chang ba ta sa cha 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 lamu ko ai nge fula mo kumoro pa ku na kabile ya ta week sa pa ku ni mara chi chi pita su chi ba a che ko chengi hila cha kha ya I pita ro pa ku na ini ta cha lang khat tu ai nya a sa hita a ching cho pa cha ku ba na na ne memory pa cha tu hi chi ni Akan lah, apa tu ni le? Bisa anak ikat tu. Mako tiga shobat tu, tiga kuti shobat ini tanglah. Idan lah, hi cakap lah ini tang, hati hi ina buat tu, asyik tu muko, hanya ada Allah asyik tu muko berapa. Ada lah ini tang amuan kat. Ko isa limi ko apa limi, bagi tu sudah adalah lamting le. Bahasa amuan kat isa ni dah amuan kat mengucap kat atiu mencoba makanya kita. Okay, thank you. Macam ni kita cakap. Ai sapam nama tele pastor lisan KTBL Associate Pastor. A question first na teta ching ting ye baca
Can a Christian be a good believer without going to church? Yes, why, no, why? Your advice? Can a Christian be a good believer without going to church? It can be yes in some way according to the context. Because why I say that, for example, hidden church legally control as a bansare. In that situation, church in the sense that fellowship, if you're asking me about church Christian gathering, he or she can be a good Christian. But when the worship is permitted in that sense, I think, as far as my concern, it is your identity of who you are in Christ. In the Christa Kalang Ire, Akoda, new identity could show Sarah. Is it what you Christian? Then new identity could Zerna Ashbulum Bakuna. I think there is a big question mark. That's a good answer. In lecture, the answer how do you differentiate between Chamachiya and Machiya? Chamachiya, that comes from the spirit of this world, whereas the spiritual gift and the Chiya Jesus Christa ko ana amasa kechoba ko Jesus cha yuzba hazukun roy ko isa literally la he anyetsa mix masagu has kada matongde ko has kada isa differentiate san kamla sanaba yula the tita chana na dile ko drila thing na zero kada matongde name some khara literally la rupa litro nana chapa yuchi makala azinda chuti lakipa khara chamachiya tu pa ching thre na la tusan nang kharata na your observation mali chamachiya as far as my observation in the very local church ministry is concerned ate the boy nizar kadutsa before the revival era, revival moroi. Hazaba anna chiya bakala hazaba your repentance last matsab lai dita. Kani gamar sarbai, melam yarbai. Tanye hazabing izarza kode revival keba anna chiya kijuju still hazab Dora minong yebna azaba yuka tu sana banding lai ko anin zana papai tani azanding lai ko na mushir pai ko chamachiya hazak bichideza de la si biloboki zaba yeberma na si tare si baki pai hazu is ka tu sara just ahima pes zana adila Dora. Actually, the practices are all the same. Tanye aning worship badza similar by yokadu azakad lile ko others even tamkidana kiriti yulamina so-called Christians. Ade azindachu na tumuchi akono yoga. Example Isaiah Shatila asara and the dimu shudanu bayre. Tanye asara melam bana makala asara beach chodaba. Those things are, I think, very much prevalent in our local churches even today. Isa yo context la kadi yuchi pa ta akuna chamachiya ta pa ta an me chechu pa khlang atil masashi pichire ata na na tuyoro ta ata salam masalam. What does the Bible say, or any of your thoughts? Yeah, I think, see, even in the context of Paul, exactly the Bible chapter and verses right? Time is witchcraft kaduliko. Hazza an Torah amanichi yere. Ko amanichi ye hazza Paul na adilla azwa yuza adilla
eBay Japan, has about you could do Kisuni, as about you could do eBay by you could do Paul and Silas. As about Philippine jail, two Boro, which you come there, I run it in the Paul Silas time. Has about you, I mean, eBay Japan. Has a good article, Shin of Malay upon a zero Sarah. As they go, Amanichi, but the Masachi, but you same versions of Pichinumaba, Uchi and the Kichoba, you have to and the Chia Zena, each other put each of a Chi Linge, has about totally each paper color. As in that you Atoba Katu, as about Bishubala and the Chi did Pichinum. These things cannot be syncretized. Others by your double color, the Chi is a Pichinum. Jamachi Karamuchi physically healing hero. This and I mean a witness harama. Shomang and the Nonung Chapo. Naseli Cho Kamasuko. Kunoro Chico. Tayopas and your view to Kata. As a Christian retina. Kechupa, Makechupa, Yutsipa, Mayutsipa, Kata. I think as a Christian, if the agent of the performance, Amani is the Amani can support that's the Jabune. Tangi Amani Chia as a Christian. Healing Sadade at the Amani, the Ikan General School, Tangi, I as a Christian. Healing, I can't but the Chisucha, the Zarabacha, the Canum, the young Chanucha, Adila, Amani, the Chichiri, has a Aminicha, the Kichuba, I don't think. Aku Amani said, yes, he also has a certain power to perform healing, Makala, which he did science and miracles, the Mishimuko Day. Yes, Amani is saya yang bakal tu nak cuba, sama boleh. Dan you should macam as a Christian, healing should be sought from the divine God, the Creator. This apamra alam kianu kita discussion apa, the benefit current. This an alam baca, ya healing. This are your main church, your ministry, spiritual ministry by the. Amawanung sa satale, afala healing sa satale, ay sala soul saving ministry. Amma kamchonu, isala shuta kamchonu masing yama. Katupila akyang pangunu, angi pila akyang pangunu, asang pila akyang pangunu, tamayu pila sanung tumato, magaw pila sanung tumato. Ngitara na permanent ba mato. Asani sa yung main focus ba sa at tungki sa yung misconcept kato ito sa lilia. This is your main target, but physical healing to Osara. That the pastor listen and go, but he realizes it's a Kata Masam Kinumpa. This is your soul ministry, but soul saving. Put the Yen and Maipa, none the Kenya pa, the Shangra, the Puramra, Nimuka to the Sun. Tangi is a Katapa and the Kamchonu, but this is your focus, but a Tenon Sikula, Kata Amawanu. In one sentence, how do you define Bible and culture? Bible and culture, even Jesus also came to this world in Jewish cultural context. As in precise culture, culture by definition is a mixture of human practices and belief system. Either it's Bible should be viewed or taken as above the culture. Hazenda culture karala is a durdi hero ba makala the present culture sam kole atsa keno amaza penong hiri abunza Bible hidu nza the screen sana atsa keno ko penong atsa the supremacy of biblical authority hazaba the yobun zakaram atom teki. It's a distinction. Thank you. Aki kala na tsimini sana ta kada atung te culture chali sana makere
Matza azawe patsama tangi distinction kat yok ko ya Bible chana Bible acha kat ta supremacy ya thing pa la ta mu thank you so much pastor ai sapa matele very young energetic pastor kat li le I think they ma la te yang ra samara chae half century young. Okay, pastor, that is a question karida ching thing pa cha especially in church leadership is age relevant makhala age pai cha consider chanu satang sata hazar ninges example katu pastoral leadership la zara leadership cha pa nani ta kata ho na evaluation makhala pastoral leadership la cha age pa cha sata le pa ida lamra o khata question is yeah that kat zin ko is a tom ma ge ba ma ya la pastor cha chwe pastor la sa tu ba i count to be 4 years la pastor ministry la sa tu ko challenges ya lile azar ka tu za tu ba za ya yo choro lam mong la ma zi ba ma ko lu su de ma gi che ba za sa ka lile ka limit kada limung ma ba za sa de atong de cha sa ya ma thi che ai ke la na za tu ba za isa gi za ra ya cha la na ka bi la ani chi a jin ko ba tu experience ha ba tu kenya re ba lam mong ko le da ni experience mu chi thing ba tu experience ha no ida za suru khar la da azara cha ye ate isa yo la mi sanya ra di chen ye ro yo la mi azabar si le ara kada azara di ko ara khar la la ai ri azara di mi lam mo le ta ye ani cho ba za maybe after 5 years 10 years ara yo kada apisa ba lam mo ru bi no e ate ko o yo cho ro for the past 5 years ning da la ara per mi za observation bi ru ka cha ta ye maybe later on arni da discussion azo ba ka wo chi ji mo za ba cha ka limit azara la azira la ba ma cha ye to ma cha no ma ada ba ka tu ya in da za yo ti de ira ni tinya ba ai shi la kang maya kang manga ta ti ke pa khang de ani cho pa ta le a ching kang no e ita ka tu discussion na yo ya da thoughts la zir na cha ba cha min ai kya da ni che ra ba so is that not about age requirement ba cha khato chila rura khataro ko requirement ba cha la de in la cha tong de ma thi chi ta isa yo an yi chi ba kai da shi la ji wo cha ba cha tong de acha se ya isa pa mi da lam khatu ka hachati kyo ta na isa pastoral leadership pi pai cha adisa ya use planning dang sa ling is a supporting body khatu cha lam nga chang nge khela chang ya da lab chola the supporting body hache ko same hache kyu question khatu la cha use plan leadership ni da age considerations na you advice to san very important question kada adong de isa ni ba ate isa yo context la use plan ministry la acha tu no ma cha le ba yo tu male tu no use plan za sanam ka tu use plan ma na pu ipu isa ba the use plan ko the use plan ko yo na including me is in the use plan so use plan ate yo context la isa yo system la ya secretary chung la ko yo no ate yo system la isa ai ke da ka tu lo ma sa ba ka tu che ba za ministry la use plan la za ro ba za kana age limit za ra la za ro le ko bi exit sa ba za ma to ra ji ko ate pache ji ba be kya za kana right time use plan la ya no right time la za use plan la na exit sa so according to me use plan la za ro ma ba za li cho la at least count thare mo la ki ke ba with much mature lam people use plan la za ro ko la use plan la za sa li cho cha ba ma the le ko officer automatically mature thare as a use plan la za tu ba za both spiritually and then physically shuta la abi na mi because respect che ba ko sa ra ko ate asizaro ra azara ka respect ba chare ba yo ma as a go yo ai che ba la as a system la khali work out sa at least pastor ko ma yore women pastor ko ma yore da ni
Cont mangala literally la experience or maybe ministry ya yo choba the missionaries ti sang bole or ya some other ministry bara churches ti la ye which ko na experience ha ba useful la za ko la ats a to na effective sang me ko in la lam re na. I think that's very important to you. As a kadang atung de kato, no kung la kote yes apyo decorum pa chen na mina USBLA kung it's a tribal level leadership. Kang kote USBLA apa tira nang la that's a state level leadership. That's it. That's what I think your view. As a kadang atung de. One thing is yes, please. 20 years, 25 years from now, to Bazala, just Kurale. You know, USBLA la code is to appeal potential thing, but even NBCC, CBCN level, I mean, yes. So higher sites are this important. Say go, that's a cala, the long balance and just I don't think. Okay. So, this is a Bekapa, Talita, the Deca to sing to me, but how do you cherish? There's the very prominent word called United Sanctum. It's a United Sanctum by the personally nanitang na kaida si cherish sa. Kapila ya United Sanctum the nomenclature ko isa ba kima bila ma. Atong kinga des kapila ya very honestly we call it United but there's example katu yang hiba recency the new recency choice. Example katu is a chari old town the new Zara village something like ahiba asi kang coach choice asiba ahi kang coach choice just example katu Europe and united ko how far we are united that's a very deep question lasting la lamba katu of course sometimes we are so proud that is a united. Is a duro hubung kaya masare lang la. Kamati wate me isa eastern western ko na sandam ri yuchuanya sa bali no. Magala shi mo kuanya sa no. Ko isa mi ate hila shi mo bom ba mi masashi mo. So atsa ba duro pe kya la arna na da ba isa akita li so ba isa kada ani se amala jare ko hini da ya amwa thong li isa shi da so okay da so. Tanya de sa de kyo aso bala za tu isa akita la linong ba sa zali da na ya ate katu wichiko aso palana ya keta mai masantan that's a kind of advice and particularly Khalita Singh to what would be your advice to our people again in regard to United Sanctum isana malle tu masa bolam re tanya ko de leadership role na USBLA la bi sa likum la bi sa chenyela ki free area re ki bai chenyela long kim chari la ne ki bai that's concept definitely lead has a concept according to me two has a concept capable is our control we are united in simple term you would say so far we are not doing justice no according to me okay of course true lead tanye in reality sense lala isa ko de ara isa pa charobi na kada ko ki dai ko yoche okay thank you so much kanyare ke pastor setsi KTBL associate pastor one of the emerging pastor is a USBLA so a few questions very rapid answering few questions sita ching teng pa cha why do believers feel empty after service utility is an atung view chi ba cha service is an ashipalu ba ko khatang chale chengye sara is an mapako makhala yuchiko giko but we think on the other hand something emptiness tu khada sho khala is a tati mata che chi de same as before ida khatu mupa tingchipa khatu ida li so why do believers feel empty after service you have any thoughts on that in a London day which is a very common fact maybe I should belong to the kabila is a preaching was the human mechanism to
routine based right could be chosen right has that thing was a very informative and just a day-to-day affairs the social media updates the worldwide information loi mayu de input the informative preaching the kan reverend adjustments kan yung sa yung the abadong by the spiritual conviction the Bible studies are the key thing then isa brother pastor di mit touch masaba abadong Allah silang amani sami to convict masaba information ba the raw materials di mayu de kung tadi ba just ka to effect the really anyu la ila lamthing de mayu ki sa shiblong ro de absolute long di budget pastor di chasar su yo ara cha za do ya chin la tu sing no tu khadar yo sermon janong bo da cha ba za da long i lamthing da tu sing yo na ba lamthing ba ro ba chung sa ta ye very few ya da kula da phamalin li chung ba ta khir ma chung ba chen ye la shiblong ba khu chen da ya tu sing yes abadong like te choda song ba phamalin burden ku li chung da ya phamalin sa tarkin na chung ba hibayo ashibalong ko ni iching chu song ba tarkin na kheba moro ba ta pastors and the sing sa tu sing mo nang ba the hand to mouth feet sa long the long people kan lang ya nibat si ba conviction ayo lang na so much ro ba I think two factors in the say that you analyze ka lead okay that's a good thought. Is our church really governed by scripture? Yes, no, why? This is really critical thinking head kind of stuff, right? Okay. Yes, your Bible he traditional driven church ka lead. Layman dominance lead say the wrong message ko sino. Ako Bible ba the governing system di administration di church discipline di teaching, preaching di atamong Bible based rudits ya atong de malam sa. Yesa atong ba ya Bible sita yun ligi. Lili sa tong de go. Kang isa yo protocol. Ya tikon maturity, pastor di maturity, makang na king di maturity, decision making di lamin na biblical discipline karon yesa. Ya maturity minority. Ya Bible sa Bible tama ba isa yung literal tunya mo matsiyar na sa to atong day mo da ya isa yung lili maturity minority ideology ba sa to ya rara da kung sing Bible sa anong ayo pa ita ba Bible sa kinya kala at sa to ya verse to chochi ba kala isa yung lang chong sa milaso atong di lang chong tigi ba sa da human society human made structure sa ya sa na ya isa yung literally sa Bible na govern sa teaching ba itong di makuna ya handpicked use in throw isa din ko kaya making ba kita ma atong di literally yung ya suru atong di sa ya isa yung ideology maturity pe macam kang la ya lang mo tanda kang ta tu masaya tatuno ako si ba sa liya sa da in brief isa sa da Bible sa da half yung sa do lati na lang na chama anin chudi sa da day-to-day affairs are your ideology atong da ya little city ya your observations if your discussions have nothing to do about KTBM it's a community discussion commonly it's isa ya tu kata yaro pa so maybe this is the last question for you is our churches really making a difference in community yes in which way no why is our churches really making a difference in community have yes, have no. Okay. In brief, yeah, little current like election type. Little the political corruption system like voting, madam di like na baba ya. Kan like kacung dan, as little current baba kalang vote kas apa madam di like atas kado. Kita terus nak kyo little di influence kado, ya pada ba corruption changes career ba. Tanya little current lah desa. Ya isa utang mize mah senang ke mize mah untuk cuci jari mize bakanglang frontliners di kanglaba. Eda hidan mudi seda litro kerana is a hospital visitation hospital lah bakanglang yung bidi lecture by makanglang government offices di lah makang down cleaning di yang tunggu masalah dapat disesam ya active participate sa basali ya like environment concern di sintong linkya bakti as a social awareness litro na sa long participate sa nang society amilish ini ya tanya
他里头中吧，就是那现在呀，个人没用钱，呀，现在有人没用钱，现在呀，还是在里头吧，这容易而且不能过懂得很点了不可能，阿龙了这都。哈利路亚，中餐不可能。呀，古代这了呀，里面输入呀，里面选择里面，意思是里头我们就是爱用那来过的。呀，还那不容易轻地轻那的，也不可能。里头的种 influence 嘛，它是个 impact 嘛，它就不是理的。真的 ，the message is church in secular city 的里面的，我们 impact 上是啊，懂的。哎呀，那有 standpoint 是这些，我们嘛 Christian 的呀，是不懂我真的不清吧是的讲 ，whereas कुदे सिंह बाउठं देस गिचार हजार मंगा किंगो अठरे तुम नजदा किंगो द हजार तको थे कुति अट्रोंग द पब्लिक प्लेसेस तिला प्लेटफॉर्म अपापा तिला सद नो इम्पैक्ट सम मुरे as in I think the church should go out not confining within the four wall of the church as in the union was generalize ma sashi kam ma samay chada ye da atham budha dil hazda liya Thank you. Isabel number 3, Reverend Tito, at SBL Dimapur, the senior pastor. Na yu hisap na, yu chi revival sa to. Yu chi revival sa, abadong ba Jisu Krista yu sarana toro, coaching ro, at the last seeking yu lang yu chi ba na kechono, ako revival tham romang na ko yu no. Yuji balasiki yung mga diki ba? Aja kumala kadongbi zara ni ko, zara noman kya ko, zara hita ko sano, da revival thambo yamong kau nala asusu kambe ba, asesha kambe ba. Aja yuji balasiki yung mga revival sabi kecho, dani ya yutu za masabra jara dicho ba. Aja kumala lasiki yung mga kecho. Aja ko ayong mga kecho na sa Okay, thank you. Ato ya juga tam ajali. Ya ati sa reverend ban yu ba cha. Nan da yu nya pa. Revival kepi ati nan ai kya la thap mo ji ko. Tangi lang khat anya ila kha ta le ni mu chin na apa yu nya pa kara. Santam ra likhoti la revival kepi. Revival pe kya ही अमवामी न कता लेंगे तन छिपा केचों नंग बा यू न ते योंग बा योरी नंग ल लंग अन्या सम न न तु योन चा ina sangdamra nithola ni ba yusir dia pam te yonya ba khadija pastor associate pastor sitting as a ta ko mai din yusir dina yusa jong yo ko mai dina iba revival ko ia kang asa lamola iru khila sa lamola iru nithola sa lamola Acing cok kada Malaysia muno aku tangki dan jojing no. Hatapo khalang ya surrender revival jaro arna sa santi mintam hatapo di thom yang mintam ha puja jo na shikila macam khati revival yang anya sa kusono mintam to ba yunat azarong nam tong ba mintam to ba tanye na shikisho arna di thom mintam Yusirati nindang tangki nang na shakila na arona telanya aro saponga chopo cheva chopo roi hajaba litro la liba yusirati ako revival sa tongge yuchora tharo apina sa khapuje chono la maza kecho na ako munu bala machom khadi I revival chano bare ako chodu ko maka arana sa I litro la revival khale ako hajeda je ko thamko ya yoro chore la seeking ayolana party ani din ko no apu ajabo ko ate chora ani din na yuji ba Jisu Krista annalana lolan checho to mala atong bi revival kyo rolling isida to kyo banonge tange khaza atong bi hisoji de ko bi dikir din yo chore ashisha kam baza ajane party anya din na arong namba machong khadi yu choba din na annala na chobo danye yu chola za zara chobo haja din sabo bachi choje ba yu zira di cha se ke kan machong khadi yu zira di tu na kha puje jo ngausara di tu na kha puje jo long lam chaba apu application revive na joro apiza kha puje je ba mali khala annala na long lam chaba mali khala haja ya atong bi ambo wale ko yu shima da aso reverend lanu dong cherna Kodi revival janong saro
apu anna koshuza na tangki na kapu chijo nongam kejo na akina khatu chom te chapazana utility majority la siking la zana ya amwa mo chopa atori moli le jibo party anything na kapu chijo nong zana le yo ani chiba 그냥 그 팩스 그리다 레버런드 바데 징팅nya 바자 이제 이슈 클럽 논이다 징팅라 바마 아니 살리 초티 라이 바자 팩게자 야 일리초라 도마 살리초라 도마 이사요 상담 리초니다 타다르 바고 다 아티 khatu다 이사는 팅제 바자 보디 이사는 리바이벌 스피커 바자 영치는 논라 이사 총파 아자 아지나 행게바 뭐 머루 바크투자 apu apa ke paza chi ye ke ra ma ke ro to chi ye cha bible ai chi cha na na chung li de par mai nu ko paza chi ye chaje nu ko paza chi ye che paza chi ye tang ki dang paza chi ye ki sa paza chi ye chung yu nu sa chi ye cha paza li ra ba tai sa isa yo context la isa na lam tu de khatu ni cha yo concept la li paza apu apa ke baca ciye kira ma kero baca choyo menguci ni dan yul ba ace ko ka revival chate cha choyo menguci baca atung te ba o zang ba yu chung yu baca atung te ba na yo alam chokar ma thenger ba tu ma la ili issue kalam nu ni da ma ace aza khate yo an che ya menguci ciye ke po akyam jo ba ciye ke po do revival ong de yu chora ko chanong azala ma ra chai tu no atong de ba za zorang ba yura zorang ba yu ni che so no ako hazana la siki mukap de ni shena so no ko de na la siki mukap de ba za shena ra na achali ba ze ka du kyang chen so ida du na phamale ni ba za sa zorang ba na lang khang du chen so aje ko yo ani che la 이차 지에 게임데 되게 땅에 유지바 이 동대 유초바자 유지바 갖고 저 농원 결혼 결혼 지에 바자 이나 동대 마고 요르바바 사다레 하자사 땅에 아데 너는 요초로 이사 야 상담 리토리 아동나 지에 아견지바 지에 게로마기로 아빠라 땅에요 따줘서 고요르바마 다 서른차 아견지바 지에 게로 유초자장 하다자 당이 서로 차야해야 무치고 하드바 차야해야 기러 도저 노로고 무치라 당이 항라 유지마 경저를 말 당이 아경발로 뭐 아데스 닝랑 양이 반ong 차라 아kamchon mo muchiba atongoro ba haje고 서 유초라 차로 아푸즈나 요로 초로 카쿠제 조 정랑 바 유자 아라라나 청다 요강바 아푸나 초바 아푸나 요발라서 nana ko ina yuji ba ki chochi kanga akyam ba je le amwa mo le chaya ya zazala na dikere je ko ji ye ki ra du za dong de yu chora chano ba za na ina la za ai che za ai ya samle ako yuji ka tang kanyang ko hitsa isa yo discussion ni ba hitsa khatang atung ti li choti revival ke khana ina se ya supplement cha ba ko tu roi na yu cha la ke chenge ba za revival li pa concept asai ni chege ko ta pa tu khana number 1 is a your presentation pa salvation tham ba akam cho tham ba sa alimila le ringi ta akyang ba sa na me khengero akyang ba khinya ma to limila li asau pala revival khate cha amwa sa mu pa ya akyang ba sa mu pa amwa sa mu pa dai is as a church as a speakers, as a pastors, these are not only priorities are salvation. Account che, if I presentation for the focus on by Hatsapatu, Kote is at the Anupasa Diranala, account cho Muranala. Amawas a ropen, I can pass a mupin, at the Reverend Panayo Patiata, some of you at is upon me down to the Alumkin Ukatipuna, Never chat is a supplement. Hali. Question cut la ke da jing thing ye ba za kar ne le dai lu ko ai chen ye to isa ya sondam re pa to ma ko na ali mi gi charity revival ke pa che kitis kyo le re ba kitis is a zing no rubber pa che a zing no ma ta kana su su to bar ma a che roi chen ye te revival che o na ga lin ke re ba sali cho na revival ma ke pa cho sa amanu na revival ma ke pa cho
colony may be, ministry may be, literal association, revival sa kira. Hangi changes pa sa kadang kuntinguro pa ito. Revival katubi kyo na, program katubi kyo na. Hangi lili majority team mate chite tala amali chitala de manguro pa. Kota pa isa na judge masare. Hangi isa na kote lili suro team mate chire nangla. Kato athalang na chipa atingna chi corruption pa sa nila pa. Mamita pas alar koi sara pa. Chenita pas alar koi sara pa. Namona pas alar koi sara pa. Asa ka state level ko nacho karula corruption ni pa isa state la zamina nira pa. Asa ko nayo hisab hali nayo alam cho kara yo team ko yore nang tui po isa ito revival kapamina asusu to saro bisik to kata cho tuna lang kara amali chino na nayo niya pamali nayo lam tingera ina yoro choroi Bible la ayong lang la siking la ramfa la siking biba amicha san dok thagi chokyo ako thabaza iba siyang na abi tunay ijing drama la arala siking la idina shuza dile ko Bible la yo chokyo yuje ba la siking yung mga uche ba revival matasoraza longpi niya mong kadwa niya yaki kadwa niya zikon la asusu limitan ito ko siya sorabay Tani ayong lang lasing yung mga poche pa revival. Isa pa ba di 1976 kang adila kang tanya jongko hajada di revival roba coaching ni revival kipa zakati pinapa. Isa tura di atong revival kipa amwa ko na araw sa kangko. Tani arna yuje pa lasing yung mga chichojo. Ako arna tanzuna tayong na aya yuje no ako hadala na zapi cho to pa yung pa amazadi la ara abali chimo ba akam la kanyang na mano ba ara sa ko ta chenge limi zo ho zayan zile tani ako sumo ba Bible ka to kinong mali ako mobile hero ba news to UC to newspaper na to radio UC to haza ako sa so na mala zarang ba ako ma sa so na za atong bi haza na yuje bala skin ma na charo ba andana lang na soba ka masara sa revival sa wala kadiro 1976 la roba revival ko adi revival sa kadiri na katuwa ang ko adi talaya ani na kyobe masako ate ko yuche ba samtam riya banda sarali ko na revival charo sarali ko na nong charo arana tro ko yuzilati na ta aso pala na zaro ba chana yuche ba revival chingchong ba sarana revival charo yuche ba lasting ayong lang na cha di ba anati kanglang shedi di ba anati za ikyang cha ataba anati jang ko chingcho na shekina revival chong ako no tani hiko kanglang sanye aning tuna kichola amwa de mo ba tani Thank you. Isa ko namati isa lang na achung se former mission secretary USBLA ako lang na pastor te kadang chingke na ya chingke ta na dike ta na toda na roba lang na ra za ka tulile chengi lang sa na kuki family ya mu chumu yang apang page po USBLA pastor ti ya tota nung pa rocho ni ta tang kanya re tsana pa na kang ku ku ke tsari mo chang na ro ze chu ning la na te tsami na question kare ta thinking nu na tsa mission secretary sa chue ku USBLA churches are we doing justice in mission field makang river sopa muchila isa tsuri kaita shila baru aching sara matsaro makha abdung ba chingte khatao as a mission secretary former mission secretary kadang kenyare kyang sa chaba dang I showed the direction that it doesn't reflect to any organization purely my personal view ati thinking ba songdang literal di na ati dashi na mission ke muchi ya ba za justify sa ma yes 这个不是这整体下来一muchi ro de you ati jejo
有啊你去做些的，啊第但是啦，这次呀嘞，well appreciate，什么都你做的的，mission 啊个有把这你做的的，不贴嘞，啊的呀，可能这次呀办的，因为这样大家办的是这个公司，因为，但啊的一啥 mission 有这呀吧。Nothing gets ida masisa ke dalam kita. Mission field lah secara beliau ada cuci cakang lah, ada tu cak akeke pada mana. Cuci cakko adalah apa tu mana diku kalau ada cuci apa, jadi kita ambil kerja apa. Jadi missionary kempa use atau kempa. Ada dasar use berarti perubahan uji apa, partnership. USBLA and local churches partnership na ujiya ba nila. At sa ko sa ba ujiya sa chosi cha ba ni chuti satisfy sana it is a mission la ujiya le ba. So na de longmagyang ba ka do ko litro yung biblical mandate to fulfill ba sa cho. Ako ini-encourage ka mi ka sa iyo. Biblical mandate fulfill sa natin kailangan litro da o libusu bang musila zona ba za ba bai ta litro da some missionary batero apio anda apio shuza api liba madam chike zena hotinga api shuza asa ana asa na drona api lungsung ba emotional chungcha atung kato liro hiriti la mina encouragement jona muchikam literal kadula missionary kadula je yang terpalang so fully concentration sa mo je half hazard macam bakal half hearted macam da last apa nak kau tu mo je atau tu serem mission field lah mo je ada serem yang mo je saya ya iyo je. Okay, that's mission field kang yara ko as a literal kala missionary. Generally speaking, that's it's a USBLA but for the whole churches as a association. I think generally speaking, are we doing good in mission as a church? Generally speaking, ati iyo ang ichi sa tala ati tasha isada muchinong pa sa ba isa kyang engage pa sa justice sa. So we need improvement. Yeah, we need to come up. Yeah. Okay. Kanya ko, tali second question. Kita thinking about as per your observation, nati langkat hita chocheng nang na, what would be the pertinent issue that you want churches or association to take up? As per your observation, langkar na hila muchinang tsali. Hila muci songele apa atete satab kadroy hila mamunupai muci pai apa yungi pa khara nalam na kharamel litro ya association samu ko le litro samu ko le nan yungi pa khara muci songe pa khara no khala kang akiche yuchola tikero ju ne your observation to sa. I think in the quand kita cakap berciro ke tinggi pada syara kera aku tidak sesuatu kau ta traditional driven church. Kita hita Malaysia nang sana. In traditional driven church aku dulu pada apa dia isam berciro pak. Hatta ya tu nak kena saat ini cuti lah tiga nanti asis roti azar di tiga nanti di Bangkok. Dalam masuk itu ira berciro conventional. Dalam masuk itu ira berciro coba. Ada coba ya, ang berciro apa? Di goal oriented, church board oriented. Kita go kelang, yang tu kuda pastor di well qualified Chinese lah. Ada yo potential to easily expose masalah kita. Hang ada yo agi che baca iche dan dia sana there is no place to implement because as a traditional system plan kota sama macam qualified church leaders teacher baca sana exercise masalah
Of course, as you also lay participation in the local church, that's the delegate. That is that I can balance the role within the local church, pastor administration. If I hit to hindrance much flow, but the shit of that is a good day, is a literal spiritual life the flow, but the shalom to but the shit of that as a good social change. Social changes go to the robot, so as a good even political rank. The changes the you are chicken. Thank you, Reverend Dr. Alam. Nam choice pastoral ministry na ERTU na. I think first ever PhD holder as a pastoral ministry na. At the role Batisan, Reverend Dr. Alam Dilin. We feel proud because of your presence. So we really thank God for that. So just a few questions. How do you balance between the degree, ministry, and spiritual gift? Then that's a balance. It does not mean that being a PhD holder, you don't observe I Dr. Alam Leita le Singralam le Chovaralam le Kavarali, but nothing that's all. But we just want to know, and we just want to hear your opinion. How do you balance degree, ministry, and spiritual gift? Well, question. Question is the Alimila Zara Tingibo. What's the degree when it comes to academic? Degree is not only or has a theological institution academic exercise as a degree is not standing. Go has a age go re, go two re, go has a age lead at the beginning of re. The ministry, when it comes to ministry, pastoral ministry, is a totally a practical kind of grassroots level at your practical your ministry. I say when each degree that you go pastoral ministry it's okay, it's going to be very easy, but in the code is malam. The in the train tabo road in the pastor reverend of the is an asiba. Akipala the amicha batubosan. That digi pala the asibo in the channel the chonuko. I say when that is showing na. That was my first, I think, in a irreversible yoga that say. Changi da shi abibo ki abina kataya hitarina ni chole ziyade. I say when a practical and pastoral ministry is more on practical in the field, degree is more on the institution academic exercises. I say when I need a totally I said one coin having two faces with it. As in the practical ministry, that's my at the initial of the time. As in the Ichipo in the two London Valley. That year the initial of the time, or it's in the initial ceiling. When it comes to the spiritual gift, yes, as it's a kind of lumping, it's a spiritual gift doesn't mean that speaking in tongues, shikara, no, I'm not talking about that one. The spiritual gift is something like is the Anmalana, Iki Banguza ministry. Shutarana, Tolamona, Toshana, Serabani, told that Sinukana, that's the academic teaching you classroom for Saturday. Now, Serabani, Sinu Bakato, Mayur, and you see the Kataluna and Kirana, go under Tupa, by Chipa, Kenepa, Hobayo, Sarza, the Hatzala, Kadan by your ministry, as a fully surrendered and dedicated and committed Sambokana. Serapachana Tase and Mazik Bona. As a spiritual gift that doesn't mean that speaking in tongues, it doesn't mean that prophecy, but also even in the preaching, even in the teaching, even in praying, but it should be Suta and surrender Sabona, Arika,
Kakusjona Tikegone is a teacher on the Mayura and the Lapo, so that's about the spiritual gift in the pastoral ministry on the Sanama. It's about the chip in the palace. Okay, do you believe that proper teaching and preaching hatsapuna spiritual gift samina atsaupa acquire chanu azinta chu samina atsaupa ngichenu hatsapa anmalazi kenung pa hatsana namayutse proper preaching and teaching is a kata in the another questions in my life. 100% right. This is a code pastor to Samya to Saraba you Agala and Mato Anna. As well as there is a master to the misinterpretations on whereby that they use certain code pastor in the misinterprets Agala congregation from above the misleads aggregator. As well as about the Kana Atunde, proper teaching and preaching. Because spiritual gifts are atuna, there is a literal atuna, and the yo healing yoga, miracle yoga, has a number by it. As a second on day, but it's just a part and parcel. That is the understanding the deeper word of God, on exercising our faith. But I think that is more important. Was a second on day. As a preaching, teaching the word of God. Exercise almost that Italy cut to lucky and the sing thing about not the Dimapur is a Santam Baptist little like DKR Recopo. Dimapur little your context in the sing thing about Tangi at the personally in the fields about there is an association la college la more than 15 years at the principal Mushichopai. At the Kangla Santamra Litrotila Katapa Tuzarati, Nirazarati, Namasupa, Sinusun. Saraba Yuza Ataupa, Shusun. Leadership quality Ataupa produce Hanu. It's about your ministry la more than 15 years. Not at a Muchiropa. At a Chalaketa live a degree at Zakepa. Hal Europa College, very renowned college. Nagalin Lala, at Dimapula, renowned college la. Associate professor Ruchiya Bakano at the literal Lazaro. So we just want to hear your view as a youth plan, churches tila katwita leading your pattern. Now your evaluation, how far we as a Santam people and the leaders of Santam community are doing in regard to preaching and teaching. As a Kaidashi la Tia, now your evaluation is a katao. Or I should say, are you satisfied? Well, the question is very critical and very interesting. But at the Yopa, it's nothing to do about the Dimapur Santam Church. No, I understand. But as a community. I totally understand. As a question, it's a kind of research about my question. As a kind of appreciate it. Ina Santam Sanya is committed dedicated Atsas Atumbe. Go Hatsapai committed dedication Guna, Kami Atum Kitchen, Makab that became at Kanale, Arichan appreciates Sare, go Nichore. Number one. Number two, beside that, Siramba Yula is at a keynote tale or Asopana Tiu Batakana Atumbe. Adela Akobe is a Sanya Rentin Nashikilana, Takitana, Limite Adela, Limit is a limit, Serenuta Shakat Romego, Yochokuta, but a limit is a sharp by and Nichoba the Shane. Yana Lira to Papa, my boy. Sometimes Yana years of Katamira than the Katani Kane. I said, what is a Sanya is a Apum, the Katamaka, I love you. Saraba yuna kiko na, nichogo na, nisiko na, asola na, tsiuruma na, is an take as a granted by Shumla po parego, Shumla no huni parego, on a Saraba your preparation that's up on a tsiupa. That's about your granted but it's like but Mekano Stalin, Nemokato, Sanya can neutral and Mayo Danis and Api, Sasa or Palula, it is a neutral ticket by Ruba. Palula or Potpalo Marode. Sasa Borode Api Bible toast like Bible young Pusala
Kola people sham chui kona apyo handkerchief kachire de amma kachire ka kachire chui ba ida ba suru kara mato li le ba zami yuchiko ko hatsikyo ba kara sham Bible kola bi choma da na wanda Bible ma bi li chui ma se chui ki ka ka li chui da ba yo suru mi yuchiti bo hatsikwa adaza sermon to prepare ma samado lula do ko ma da za shikara mo procho ma do that shows that sermon prepare ma in the Luchola, your example in the witnesses are in the Hatsibani, a coachona could be democratic. In a Hatsiba, your preaching the engagement, it could be democratic. In the Hatsibani, Katana to down our opponent, Saraka to Tikeko, traffic jams have got Yashu no Pamasa. As a way in the Kube democratic, in the Kashaya about advanced Jordan. As an port bar or Unipa, a coachona. Your sermon, Lekala. In a Azabayo Yamontan revision yoke type challenge. That's a revision yoke to compare. That's a listener. Ceremonies in Israel, Mesala, Hajaru Mesala, sermons were sincerely preached Sakala, Hasana Atunde, is a album the Sanya album the Kile, Makable, the Apochona, Alatina by Latin, Michopon, Misicona, a sopalan Aralan, the Tota Ticana, according to the question in Georgia, and the Lamisa. Allah zikinu mao but you anichi adis Allah you bekutinu mao. Now you recommended the preaching method for the leaders. Now you recommended preaching method but your method preaches on your own. USBLA churches mostly in a expository sermon. Iba zakana atonde ke dulu sare in expository sermons yo atom ba in sare ka kabe exegetical sermon asa baza atom ba in ya yo sermon type ba in asa atom ba in tanyere ko iba expository sermon in the atuya aniresen no yep mire tagisala expository sermon la research and studies and the pikakana kyole ko hatsabaza ko de san mayursa nungyam ne na isa atumpa kabi yang atula extemporary speech sermon ba na anwa pichu mao ba sa iyo suspect asa ni hidai ko mayore na iyo suspect asa mo hatsaba ba sa de effective ba san mao isa Santam churches dila makang collectively entire leaders preachers in Santam community na out of 10 la expository preaching sa rate sang na na point ka teacher. Questions are interesting. Na in the album sa maniti, kaya sa Allah sa YouTube sa Malay sa YouTube sa YouTube channel sa Malay ana. Sanya album sa Ario sermon sa maniti mado. Ta isa sa naman yung lasa ina atong te ya kar ka ina ngiro ba azara shangye sa ngiro ba ta ya expository sermon preachers yeah, I've come across a good number of youngsters, pastors, expository sermon preachers in the Yuchitibo or Yuchitibo. That's what I appreciate it. In the as of now, in the out of 10, like great, it's a time as a member that youngster career, it's about Choria. It's an appreciation. So, yang gicheko, ini na your observation la, rate sang nang la. As of now, na yuchichotisa. Nama mati jual ni dama, anda na yuci jual tiza red sang nang la, jabardasti red sang yang la. Maybe I don't know. Say 3 to 4%. 3 to 4%. Okay, that's fair enough. Yeah, justice to the question. Maybe. Okay, thank you. Nanti question na kita cerita sana. Isa pun kita tahu. Thank you. Thank you so much, Sister Raza. Ichiban tu yang lo. Cimungar. Isa Santam lara, Cimungar, Bangkok, Thailand la, 3 year apa. Ira sama tinggal apa? Na tu 3 year. Iya, aku lalu desa, kerana refugees ke Burma dan China berdiri, ada Thailand mah kerana sini, ada control bah, kam anja college sampai lalu jo. Hasil tambah kalang, pulang baru saja mampu. Jangan menang kamu lah, uci kami kasih na, kalau asyik mau uci na, nanti yang kasih. Okay, so do you enjoy your ministry here? Kadang enjoy sangat. Okay.
some thoughts how you enjoy your ministry. Nang karita share mo sa iyo. Ministry. Yes. Ako in the German behind say about the German by the come. Today I share my school language at the German and me and the teacher. Is a missionary kamla mission which team shebana which is a missionary is a kunang missionary teacher when you are then call the kunang the missionary teacher mission the teach is a irrelevant questions in Nala the Taragan, I'm watching you. Missionary teacher, he died in the Kanyang State behind. I've been a teach in Long, which one in the Kanyang State, I should know which was Azara, you can't it. In the Union Highland, to some Azara, which you wrote when they can't think like in the Yakuti, the moment they did. To me, to some Azara ministry like the Theotra and Azara themselves, I now put it by country rights or many at the Azara means kindergarten, come on, throat, and me, Gary, like, come in, it's like the Theotra. At the me, Azara, Lilia, as she blew glass in this school, like teachers are. Can you write the teachers are? I do not have some about that. Azara can't teach somebody in nation at you about to live. I at you to Malayan. Just how you saw us to die, you does with that, and you can come over your Bazina. Our son cannot learn Sarina as a little Azara teaching. Oh, na Bangkok la thali kang katui, chonu katui thali. That one lesson to me, and you didn't have it like Mayochi. Okay, so come at your at the interviews higher by sir. Is a majority, pulang purity, generality, what you want to convey, your thoughts to our people back at home. Hila, azad dene iye jamaramina Christian terama theguna rocho third generation Christian liya. Isa azad dene Sunday school ana tusi che rocho na hidanye kang sangre lo kang sangre ba ya hidala bine sama 제가 대전이 바이블 키고 당기다만 생각하고 세미나리라 먹고 바이블 유스 키고 기존에 이칸도 세하고마자 괜히 뭐 이내 이용 먹고 통고 처럼 많이지 이거 라스킨 이거 릴레이션 처럼 막 친구를 부조 하슬라비 근데 릴레이션 처럼 많이지 뭐 대전이네 하지고 이사 크리스천으로 이사 나가는다 크리스천은 깡 처럼 막 대전요 이사 proudly 사는 hay ikang terima it cara makter sore bitu ina it cara makter bule tani sala yuje ba yang chikana cara ba cha yuje la skin la cara ba mate chor yang chikana malinu hawa ina khabi hize la tini zego nakiba na thola na duma de cara ba yuje la skin la cara ba mate ko hize ba da na yo skin na na rumla berne na khamong ba yo la khotobine na phuke cara ba Kitana, the Chugeta, no Hazala, started the song, Chiban, but is a Christian in La Bangkok, Christian Asia there. This is this as you learn at home, are you beautiful? I like to make your is a music as you say, but last king cookie, Chugeta, you know, come now. Look at it, Christian Sally, so the count. Thank you so much for the insight. Danyare na pekha chun rupa naurati te namurati te nanirati khras zenu ko de pekha chun rupa by conference makhamla ya perimeter di ya zenu ba ruchun ta dan tanyare ya ketang joy sam Kang yerepa majeu bala matake ya kam tyo ikang chamina te kang yerepa mayo Yeribumila Rachel Blazer. Isuru Bagana, Passer Mujiba, Adidash Passer Mujiba. Maybe 4 decades. As a decade Majamilang Adila Passer Mujiba. Na hito inyali dike chenungsa na yo secret ara achacha to. Sayamate isa akam nyamungla minute tre mangala nyamung moku nyonyo moku za
akan za na ama boku amanye de kangang na ama boku yong masongye ama boku shu kangang na boku lage tangki dana katusu kasongye awa kang hidoy rote inang nyamong ma budu na shite na rachi de mala nyamong la military na tre mga za ama bokula itang kita na de hatsaba tasri na ade dashi zerama de drone tige ro de okay naning tang lang mga chu sanu chen ni cha re naning tang atung te nge mga cha sara sara san naning tang ni cha re ti nani tu sanu ko le chu sara sanu ko le chen re sanu ko le sanang sanung ko le ni mga chu chen nang la nana sara sara chu chen ya zeng rang ba za ka ti yo pa ling a bi za tung de ba la limi la yo ba ni za ra mga chu chen ba yo nang sara sara san ni za ra mga za iling dang atong de za iro ku chi le sanung okay ayo la zo za sanung asong la yo ti gon ti sanung mayo lang ade yo yang sarati ilibala amangaw la yo sandita mga ting na ka tang atung tema to ha hila pa ti apam na ka mga yo la ka tu cheping nang kai pa pin mga yo ka tu cheping nang na kai pa pin mga yola pino mo mo ansa do de pino mo mo ansa ka de bi jo de i bi jo ba bu